Dobar dan svima. Dobrodošli. Ne kaže se dobrodošli, zar ne? Dobrodošli Znači, u ovu audio prostoriju. Da. Znači si neko ko sluša ovo i sada kreće da je dobrodošao negdje. Uglavnom, nadam se da ste odvojili neko vrijeme, prostor svoj za slušanje ove naše teme. Dušan i ja se obično dogovorimo negdje u toku nedelje otprilike da ovo snimamo. Danas je sa srećom lijepi dan, pa ćemo nekako promijeniti možda i ton u odnosu na prethodnu emisiju kada smo govorili o burnoutu i o nekim posljedicama koje rad prosto može da ima na to kako se opredjeljujemo prema poslu, prema nadređenima, prema sebi, prema svojoj porodici i to kako negdje možda gledamo na neko naše planiranje budućeg posla. Sad danas ćemo razgovarati malo o tome šta se zapravo može desiti kad imamo tako jedno iskustvo i imamo možda dvije opcije, tako dođe, jel da, ispred sebe. Da, generalno. Da, otprilike kako dođe. Znači jedno je da na neki način probamo da ispregovaramo uslove u kompaniji, o čemu smo pričali prethodnog puta, samo pomenuli, negdje nagovijestili možda, a drugo je da možda razmišljamo o sebi, o svojim ciljevima, o onome što je dobro za nas, za neko naše okruženje i okrenemo se svom sopstvenom poslu. Tako da, dobar dan još jednom, Dušan i ja vas vodimo kroz današnji razgovor. Kroz muljevito tle svih ovih tema. Pa da, mislim, opet, ja mislim da nije ideja ni mene ni tebi da generalno dajemo nekakve sad 1/1 nagovještaje, savjete ili bilo šta treće, naročito u ovoj nekoj prolongiranoj temi, malo i od prošle epizode, već da pokrijemo neke opcije kojima bi ljudi definitivno razmišljali, tako da nadam se da ćemo uspjeti. Tako je. Mislim, ono što mi je bilo interesantno da kad smo razmišljali o tome šta možemo, i uvijek pričamo o tome šta može biti tema ovoga narednog puta, kako da se ne zakucavamo u neke varijante koje bi nas obavezivale da, ne znam, do padanja crpimo raznorazne stvari. Mislim da se tu slažeš i ti sam da ovo o čemu pričamo može imati mnogo različitih uglova, da dosta zavisi od nekog iskustva koje smo prošli ja, ti, zato je razgovor generalno obojan na taj način. Tako da eto, još jednom samo napomena da sve ovo negdje dolazi iz onoga što možda i mi smo neposredno doživjeli ili što je bilo dio nekog našeg neposrednog iskustva, makar i kroz ljude koje poznajemo. A takvih je dosta. Da, pa mislim da je svakako važno, niko ne može da priča iz neke tuđe glave. Mi se uvijek trudimo da se stavimo u neke tuđe glave ili tuđe cipele, kako god bilo ko želi to da nazove. U svakom slučaju ovo je jedan ugao percepcije i nadamo se da ćemo uspjeti ili moći da otvorimo ljudima dodatne neke možda uglove percepcije ili da razmišljaju o stvarima o kojima do sad nisu. To bi bilo definitivno korisno. Sad, ne znam koliko ljudi uopšte prate temu koja se tiče možda te kao privremene spriječenosti za rad, što je zvanično i naziv za neku vrstu bolovanja ili odsustva od posla, ali postoji čak jedna vrsta rasprave javne koja se dešavala u martu, negdje sredinom marta, i predmet 21. sjednice vlade je bilo upravo formiranje Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad. Malo, pa ne znam, znaš kako ja kad sam vidjela vijest razmišljam, Bože, zar nije postojalo to i kao i ranije, jesmo li se uopšte brinuli o tome? I ovo pominjem zbog toga što je negdje zadatak te komisije bio će biti da izvrši identifikaciju i analizu problema, negdje toga kako se i na koji način zloupotrebljava bolovanje. Prošli put smo baš pričali o tome koliko ljudi proživljavaju jednu vrlo realnu
priču ili vrlo realno iskustvo svoje da nekad ne mogu da dobiju čak ni zvaničnu potvrdu od ljekara ili nekoga ko je stručan da se radi o premoru, o sindromu sagorijevanja koje bi onda pratilo na neki način reakciju firme, odnosno odobravanje bolovanja. Tako da između ostalog da se nadovežemo i na tu priču oko pregovaranja, koliko je teško započeti neći generalno razgovori sa poslodavcima s ciljem da se to stanje promijeni. Generalno, slažem se u potpunosti. Za mene je negdje nekako instinktivno mi je to zvučalo kao da postoji, zato što je osnovano, kako si rekla, formirana nacionalna komisija. Neka prečutna implikacija toga u pozadini je li da u suštini postoji razlog za formiranje te nacionalne komisije zato što se zloupotrebljavaju bolovanje. Tako je, to je fokus, da. Da, možemo da kažemo da je to problem, ali recimo na bazi nekog mog iskustva sad koje opet nije beskonačno, nije uopšte do tog nekog stanja ili bolovanja ili privremene ispričanosti za rad toliko lako doći. Ni sa neke administrativne strane, ni kao što si ti rekla sa neke strane neke zdravstvene zaštite ili uopšte razumijevanja na nekom društvenom nivou da može da postoji neki burnout sindrom ili kako god sindrom pregorijevanja, kako god želimo da ga nazovemo. Zato što uvijek je implikacija, neko tu nešto muti. I sad sigurno da ima toga, naročito na državnom nivou, naročito u Crnoj Gori, u državnim firmama i tako dalje. Siguran sam da je to veliki problem. Nisam siguran koliko je to problem u privatnom sektoru i da li je uopšte problem u privatnom sektoru, iskreno. Mislim da je u privatnom sektoru situacija mnogo drugačija od državnog. Pa, mislim i ja bih rekla, znaš, mi smo dosta često, mislim, ko je prolazio raznorazne edukacije, one su prilično nekom standardnom tipu se održavaju za taj HR spektar tema i onda se uvijek pominje koliko, za razliku od privatnog sektora, možda javni sektor ima više one situacije da nema toliko posla za koje bi ljudi uopšte mogli da se posvete ili da nema toliko posla uopšte, što je po meni, pa ja mislim jedna ogromna generalizacija. Ja ne znam kako je, nemam to iskustvo, neću ni da pričam na tu temu, je li to kao bore out i taj fazon, jer ne znam, mogu samo da nagađam, mogu iz nekih razgovora ovako privatnih da steknem neki svoj utisak, ali kako god daje jedno ili drugo, ova priča cijela oko stvaranja nacionalne komisije i tog fokusa na to, znaš, kao manipulisanje bolovanjima, podsjeća me neko generalno stanje, znaš, kao da je bolovanje stvar kojom ti na neki način izbjegavaš posao. I nije onda ni čudo da gomila privrednika ima set naoružavajućih nekih strategija, znaš, da provjeravaju svoje zaposlene. Neđe se slažem sa tim i sad ja bih volio da povučem jednu backhand paralelu isto. Nije toliko davno bilo kad smo imali globalnu pandemiju gdje je bolovanje, naročito u privatnom sektoru, sad bilo je različite kompanije su imale različite pristupe, nema generalizacije, apsolutno, ali čak i u privatnom sektoru bolovanje je bilo nešto što se, to je koliko, 3 godine, 4 godine unazad, bolovanje je bilo nešto što se podrazumijevalo kao, pa dobro, ima neka zaraza koja se širi naokolo i nekako ne želimo da rizikujemo, sad opet kažem, bilo različitih pristupa, ali ne želimo da rizikujemo zdravlje naših zaposlenih u sred pandemije i onda kao bolovanje normalno, izostanci zbog zdravlja i tako dalje je bilo nešto što je bilo, se podrazumijevalo da je ok, barem na nekom nivou, barem u nekim industrijama. U nekim industrijama nije uopšte. Postojale su industrije koje smo mi u tom nekom periodu, mi i na državnom i regionalnom i kakvom god hoćete nivou, smatrali za esencijalnim i onda to je bilo mnogo manje prostora za neki, ajde da kažem, wiggle room, barem ovako na prvu loptu. Da, ali znaš li, upravo iz tog perioda ja pamtim dosta ljudi koji su sa druge strane i dok su bili bolesni, dok su bili pod ogromnim rizikom od, ne znam, nekog, pogoršavanja simptoma koje su iskazivali, koji su pokazivali tih dana dok su imali, na primjer, koronu, oni su radili.
Znaš, i to je bilo ono kao, Da. iako si po zakonu, po dogovoru, po pravilu, po čemu god hoćeš, negdje obavezan da odmaraš, prije svega odgovornosti prema sebi i sopstvenom zdravlju, jel? Ljudi su radili da bi se nešto postizalo, znaš, da bi kompanije se izvukle iz nekih kriza, jer je kriza bila evidentna, jel? U gotovo svim industrijama, gotovo svim, ne mogu da kažem u svim, ali ono, makar je bila panika, znaš, neka neizvjesnost. I ljudi su mahom radili, tako da ja bih rekla da je čak bilo i zloupotrebe bolovanja s neke druge strane koja se dešavala i od strane poslodavaca. Znaš, ja kad su bolovanje u pitanju, vrlo često kad bi ljudi razgovarali sa mnom, imali bi jedan malo pesimističniji stav, ono u smislu o čemu ti pričaš. Znaš, bolovanje je način da se odmori, bolovanje je način da dobijemo neke ekstra dane za sebe, bolovanje je način da ne radim ako mi se ne radi, bez obzira da li ja imam osnov toga ili ne. Ali po meni to je jedan strašan alat za kompanije i neđe generalno za radnike da nekako iskoriste najbolje što mogu od svoga zdravlja i rada. Znaš, čini mi se da je bolovanje ne ali to je benefit, nego je ono... Pa jeste, ali mislim da se fundamentalno ukršta mislim, slažem se negdje naročito sa zadnjim dijelom. Ali mislim da se fundamentalno ukršta sa nekim stepenom odgovornosti ili razumijevanja svoje radne uloge na poslu. U smislu da, ukoliko neko ima to razumijevanje svoje radne uloge na poslu, obaveza i tako dalje, odnosno ukoliko je neko prepoznat kao neko na koga se može računati itd., onda normalno je da će ta osoba tražiti neki određeni dodatni stepen i povjerenja i da će ga u dosta slučajeva i dobiti od nekog svog nadređenog vlasnika ili bilo koga, da jednostavno ona može sama da organizuje svoje, ona zna, može da prepozna kad može da da najbolje od sebe, kad ne može i tako dalje i tako dalje. I to je, ja mislim, prilično, sad da me ne shvatiš pogrešno, luksuz neki koji možda, ne znam, sad 5, 10%, 20% radne snage može sebi da priušti u zavisnosti od situacije, od kompanije, industrije i svega ostalog. Ne mislim da je to široko rasprostranjeno, prvo ni stanovište, da može bolovanje na taj neki način da se koristi. Mislim da je to opet, kažem da me ne shvatiš pogrešno, ali mislim da je to stvarno luksuz koji sebi može da priušti određeni mali broj ljudi. Pa jeste, ali opet, znaš, ja to gledam malo sa druge strane, jer gledam generalno na odsustva nekako u kontekstu jedne godine i mi smo to pominjali u prethodne 2 emisije, koliko je važno to planiranje resursa. Ja znam da je planiranje resursa kao aktivnost isto tako jedna luksuzna aktivnost za firme. To ne rade jer nemaju znanja, novca, njih briga, mislim, šta god da je razlog u pozadini, ali kad ti posmatraš jednu cijelu godinu, naravno je da očekuješ u određenim periodima da će ljudi odsustvovati manje ili više. I to nije nikakva tajna. To je ono kad posmatraš jednu cijelu kalendarsku godinu, od januara do decembra, postoje periodi kada tradicionalno je, mislim sad pričamo o prosjecima, pričamo o statistici, kada je tradicionalno više ljudi odsutno zbog gripa, zbog, ne znam, sezonskog nečega. Sezonalna je bolest i onda je negdje to razumno i za predvidjeti. Bukvalno. Da se nešto dešava više preko zime, nešto više preko ljeta. Nešto, tako je. Znači, onda s druge strane postoje neke stvari koje su vrlo jasne kad je u pitanju određena demografija, tako kažem, zaposlenih. U smislu, ako neko ima malu djecu koja su tek počela u vrtić, normalno je da očekuješ da će ta djeca nekako dok ne oprhnu malo, da će biti često bolesna, da će samim tim roditelji biti često bolesni i da možda neće moći da daju sve od sebe, da neće biti u stanju po temperaturom i ostalim stvarima da rade, ali nekako je neodgovorno to ne očekivati, pravo da ti kažem, znaš. Tako da iz te neke strane treba razmišljati o tome. A onda dodatno ima još jedan tip odsustava koji nije bolovanje, ali je nekako logično i zar nije logično da u zemlji u kojoj ima dosta ljudi koji su vjernici, koji žele da praktikuju svoja vjerska prava, odnosno prava proslavljanja svojih vjerskih praznika, da u vrijeme kada padaju ti praznici se rad ne očekuje. Tako da u nekom smislu, znaš,
jedne cijele godine, koliko god da je glupo za reći da ti ne možeš da planiraš kad je neko bolestan, ti možeš da razumiješ da u jednom dijelu godine ljudi manje ili više rade, samim tim da ti se kapacitet posla otvara većem obimu ili prosto Apsolutno, da. manjem. Isto Da, tako. iz tog ugla, apsolutno, ali ja sam negdje komentarisao taj neki nivo implikacija Da, i da. teme generalno i nekog pristupa koji može da bude raznovrstan prilično u zavisnosti od kompanije za pojedinačne ljude. Ali da, mislim, sa strane planiranja, tu smo u potpunosti, slažemo se bukvalno 1/1. Za mene je, recimo, sa neke strane, ok, razumijem, kompanije u nekim fazama razvoja jednostavno nemaju neki luksuz, ne možeš, radi se i kad si, mislim, u prethodnoj epizodi smo dosta pričali o tome da jednostavno nema sredstava, nema ljudi, nema itd. I da jednostavno ne može da se raspolaže i da se razmišlja na taj način o nekoj radnoj snazi, ali ukoliko, pod pretpostavkom da je kompanija negdje sazrela dovoljno, da ima neke gabarite i da mora ozbiljno da koordiniše tim svojim radnim kapacitetima, to neko planiranje radne snage i generalno sustava pod tim kišobranom, uslovno rečeno, je, ja mislim, ako ne moralna, onda izričita radna obaveza. Pa jeste, pa znaš šta, dovodite u jednu situaciju da, evo, kao poslodavac moraš da razmišljaš o tome koliko su ljudi sposobni za rad, jer čovjek koji se ne osjeća dobro nije sposoban da izvršava zadatke. I onda kad pričaš o tome mislim, kad razmišljaš o tome da je tom čovjeku potreban odmor, taj neko koji je umoran, on ne može da radi, znači ne može da stvara, ne može da ti stvara pare, o tome se radi. Da, pa to je kako, mislim, apropo te priče, dosta je popularno bilo generalno pomenut u vrijeme pandemije da po svim nekim istraživanjima ljudske produktivnosti, naročito u današnje vrijeme, kad je ljudska produktivnost na nekom najvećem istorijskom nivou ikad zbog upliva negdje tehnologije na različite načine, što neke softverske tehnologije, što generalno sve više i više sofisticiranih mašina za proizvodnju, pakovanje i distribuciju bilo čega, da je negdje ta produktivnost ljudska u suštini na nekih 6 sati i da je to. Kad se na to nasloži dodatno činjenica da se ljudi razbole ponekad pomalo, ne mora da bude ništa ozbiljno. No, normalno je da će biti nekog udara na produktivnost. I sa te neke strane meni nikad nije bilo jasno šta se negdje postiže sa tim da se izvuče 20% produktivnosti iz nekoga, naročito ukoliko to u budućnosti narušava neki odnos čega već, povjerenja ili nekog poslovnog razumijevanja između poslodavca, menadžera ili bilo koga i samog zaposlenog. Da, to ti je znaš, izvuci što više, s tim što s druge strane, i to se vrlo lijepo vidjelo da u ovoj situaciji kad je kriza, evo sad, ok, manja kriza, naš ljudi su dobili prostor da nešto ispregovaraju. Voljela bi da to prosto pomenemo još jednom i da negdje podvučemo još jednom da zaposleni imaju pravo da traže sastanak, da na neki način formulišu svoje uslove, ukoliko naravno imaju koliko toliko ok negdje sredinu za rad. Na kraju krajeva i da nemaju ok sredinu za rad, u redu je razmišljati prosto da se to napušta. Ali ukoliko je odluka da bilo ko se osjeća tako, kome treba odmor, kome treba bilo kakva vrsta dodatnog neke distance od posla, ok je da se pregovara sa poslodavcem. I upravo čini mi se da razumijevanje toga šta taj čovjek znači firmi ili šta njegovo radno vrijeme znači firmi može da pomogne nekom, znaš, sa druge strane da formulišete neke svoje zahtjeve. Zahtjev može da glasi želim odmor sada, ne želim ga kad ga imamo uobičajeno, zato što meni treba odmor sada, jer ja ako ga ne dobijem sada, ja neću moći da radim. Samim tim taj posao neće biti odrađen. A što je najluđe, ako je ta osoba odgovorna za svoj posao i nema puno ljudi koji to mogu da urade, ono što je alternativa poslodavcu je da zaposli drugu osobu koju treba da obučava po pravilu neko vrijeme, bez obzira koliko je taj neko stručnjak, nije stručnjak, taj neko treba da se navikne vrlo često na neku radnu sredinu, pri čemu taj poslodavac svakako
tim procesom zapošljavanja gubi minimalno 2 do 3 mjeseca, ovo je sad minimum minimuma. Da, pod pretpostavkom, pod debelim setom pretpostavki da je ta osoba izuzetno adaptabilna, da razmišlja, da želi da ono učestvuje u tom procesu adaptacije 100% i tako dalje i tako dalje. Što opet ja mislim da tu sposobnost nema nešto previše ljudi, ono nije da je mislim da je ono to izuzetno značajna neka poslovna vještina koja je recimo potpuno podcijenjena i prošli put smo isto razgovarali o tome koliko je moje neko mišljenje da jednostavno ta neka emotivna komponenta učenja je potpuno zapostavljena kod nas, odnosno ta neka sposobnost na emotivno prilagođavanje situacijama i na razumijevanje ono nekakvih samih emotivnih i generalno situacionih faktora. Ono što je za mene, i samo kapiram da je ovo digresija, ono što je za mene recimo u toj cijeloj priči, ne znam zašto to ponavljam, ali važno je da se napomene da to pregovaranje stvarno uvijek masu zavisi od okolnosti. Okolnosti su jednostavno te koje diktiraju ono kako će se nešto desiti u praksi, konkretno, i jednostavno nekad potpuno razumijem da nekad firma ne može da izađe u susret nekom setu zahtjeva jer jednostavno je limitirana na svaki mogući način. Čak i ukoliko želi da dovede neku osobu, drugu, onda u tom kontekstu on mora da raskine saradnju sa prvom osobom jer jednostavno nema resurse za to. Da. Resurse, financijske resurse. Da. Ali to jest tako, znaš, i sad mislim da je važno samo da se to nekako u glavi u redu je. S jedne strane postoje neke realne okolnosti u smislu tog da firma mora da raspolaže vremenom, resursima, ovo što si ti rekao, novcem, ali i ljudima koji obavljaju neki posao i da sa strane nekog pregovaranja uslova i toga što se dešava kad sam ja previše umorna, a taj posao mora da se završava, to je prilika za razgovor i to je ne prilika, nego to je razgovor neophodan. Jer ja ne mogu, ajde da vidimo šta ja mogu, ako ne mogu ništa u redu, da vidimo kakva je alternativa, ako ja mogu nešto, ajde da uradim nešto, da vidimo koja je cijena toga, u smislu cijena po zdravlje, po vrijeme, po firmu, vas da je neka cijena, jel? I da vidimo šta možemo dalje. Kod pregovaranja također, ono što može da bude ishod pregovaranja su slobodni dani, to sam već pomenula. Slobodni dani su svačije pravo po zakonu. Kad slobodni dani istroše, ono što firma uvijek može je da odobri nešto što je dodatno na njenu inicijativu. To se može pravdati na različite načine i tu već mislim da je vrijedno popričati i sa firmom i sa pravnikom i složiti neku situaciju koja je dobra ponuda i dobar ishod za zaposlenog. Ono što može dodatno da se traži i da se posegne ka tome naravno jeste bolovanje. Mislim da bolovanje je opet nešto što pomalo je čudan taj proces, zar ne? Ti treba da dobiješ jednu vrstu zvaničnog opravdanja, gotovo ljekarskog, da se radi o tome da si ti Odlično odabrana riječ, callback na naše ovako pojedinačno i kolektivno vrijeme u osnovnim školama, opravdanje, ima paralela. Jeste pomalo bizarno, mislim, pominjali smo u ranijim epizodama, i trebalo bi, ja mislim da je to vrijedno jedne teme potpuno odvojene, sopstvene, kao stand-alone teme, a to je taj neki istorijski utjecaj administrativnog nekog aparata koji je ova država naslijedila od prethodnog državnog uređenja i te neke agilnosti ili nedostatka iste pod tim okolnostima. Mislim da po tome nismo ništa posebni. Ljudi širom svijeta se žale na administraciju i na to koliko je užasna i koliko ima, ne znam sad, i nepotizma i odlaganja i ostalih stvari. Ali mislim da je situacija negdje u regionu otprilike slična jer se dosta toga naslijedilo. Sad ima nekih sitnica koje se mijenjaju u zavisnosti od toga ko dođe na vlast i kakva je situacija i tako dalje. Ali da, kao treba ti potvrda da si bolestan, treba ti 3, moraš da je dostaviš
u 3 dana i to mora da bude datirana na jedan od ta 2-3 dana kad si bolestan ili bolesna i onda to automatski povlači za sobom neku obavezu da moraš da se pojaviš pred nekim pred nekim medicinskim osobljem da im kažeš Bože, kao imam temperaturu 39,2 Tako je, tako je, tako je. i nisam u stanju da funkcionišem kao osoba. Prilično jeste, ima stvarno tu neku bizarnu komponentu. Recimo, ta bizarna komponenta u potpunosti nestaje kad je u pitanju neka ozbiljnija bolest, rekao bih. Jer za svaku ozbiljniju bolest svakako moraš nekome da se javiš i onda, to samo ti napišu neki papir dodatno uz to. A ovako je, moraš da opravdaš opravdanje za izostanak sa posla. Mora da ti dođe roditelj da kaže, ne, stvarno je bio u krevetu. Mislim, vidi, za ovo sve o čemu pričamo, i a konto te cijele priče o zvaničnoj komisiji koja utvrđuje pravila ili nepravilnosti koje se dešavaju prilikom spriječenosti za rad, bilo bi divno da postoji određena vrsta ne radne grupe, nego raznoraznih fokus grupa gdje se obrađuju različite stvarne situacije iz života i rada. Kao, da bi se uopšte moglo ovo u nekim narednim iteracijama zakonskih ili nekih drugih rješenja, naročito rješenja koja se tretiraju kolektivnim ugovorom ili nekim tipičnim ugovorima o radu, da se to može podvesti pod neku dobru praksu ili lošu praksu, pa da se zna šta da se radi s tim. Konkretno, kad pričamo o tom plaćenom odsustvu, u redu plaćeno odsustvo, ali ti znaš i sjećaš se sigurno da neplaćeno odsustvo uopšte nije bilo popularno. Što recimo da tražiš neplaćeno odsustvo koje ponovo zakon ne predviđa slučajeve u kojima zaposleni imaju pravo na neplaćeno odsustvo, već to negdje generalno ostavlja ugovor o radu, odnosno zapravo kolektivnom ugovoru. I onda je meni uvijek bilo smiješno, znači neko traži neplaćeno odsustvo, kao u fazonu neću da radim, ok, ajde da ne budem ni plaćen za to. Mislim da je fair ponuda, znaš. A onda s druge strane imaš poslodavca koji uopšte to neće dodati. Neću da ti dam da ne radiš jer ti meni trebaš. Mislim, to je tek druga krajnost. Ja bih, samo bih se uključio, mislim da ima član, jedan odvojeni zakona za neplaćeno odsustvo. Nije, ja mislim, kolektivni ugovor jedina instanca koja reguliše neplaćeno odsustvo. Ali mislim da je uvijek kod nas problem, zakon je zakon, to je sve lijepo, to je sve ok, nema frke, ali implementacija zakona je problem, jer na koliko god načina zakon reguliše nekakav odnos, na terenu to uvijek izgleda drugačije. Mislim, i ja i ti smo toga negdje svjesni na bazi iskustva koje imamo u kompanijama i u nekom radnom vijeku našem dosadašnjem. Ono što je meni, ja mislim, sa neplaćenim odsustvom stvarno super stvar je što barem u praksi ili barem ne u praksi, već upravo suprotno, barem na nekom nivou nekih ideala je skroz ok. Znači, ne vidim, naravno zavisi opet je li od uloge osobe i tako dalje, ali u potpunosti ne vidim nikakav problem sa neplaćenim odsustvom. Naročito, recimo, ukoliko su u svrhu nekog dodatnog održavanja zdravlja ili dodatnog održavanja mentalnog zdravlja. Za mene je to kao, barem na tom nekom nivou, kristalno jasno. Pazi, ili školovanje. Znaš, to je najtipičnije stvar. Na kraju krajeva, neko ima pravo i mislim da će to sve češće biti. Evo, mi smo bili svjedoci tog procesa transformacije u IT-u, kako su zapravo, mislim, zna se zašto, ali pitanje je bilo kako su firme u IT-u bukvalno to stavljali u prvi plan odsustava ili ti ga benefit odsustava. Znaš, bio je jedan od glavnih stvari koje su kao da su bili benefiti rada, da privučeš nekog zaposlenog, nekog novog. Što je, dodao bih, ako ćemo realni da budemo u potpunosti, jedna od najvećih direktnih osuda neke radne kulture u Crnoj Gori. Iskreno. Ali činjenica da se to moglo plasirati kao na neki način benefit, što, ok,
razumijem zašto, kako i sve to, je u suštini osuda ostatka radnih okruženja u Crnoj Gori, gdje ti ne možeš da dobiješ ni odsustvo od 3 dana zato što iz ovog ili onog razloga. I sad, ima tu gomilu razloga, složit ću se sa tim, kogod da kaže, ali u IT-u su profitne margine nevjerovatne i tako dalje i tako dalje. I ima istine, ne kažem, nisu nevjerovatne, očigledno ta industrija postoji i hiperprofitabilna je, to je trenutno taj neki moment na globalnom nivou za tu industriju, ali generalno gledano, to je samo, ja mislim, komentar na ostatak radnih sredina u Crnoj Gori, gdje da bi ti pristupio bilo kakvom svom zakonskom pravu, moraš da, skačeš bos kroz koprive 48 sati. Mislim, nažalost, smijem se, uopšte nije smiješno, ali makar ta vizualizacija gdje skačeš bos kroz koprive je bila vrijedna toga i stvarno jeste. I negdje kad ponudiš kako poštovanje radnog vremena i slobodan vikend i raznorazne stvari, naš djelo je nevjerovatno da to nije već stvar koja se podrazumijeva, ne samo što se podrazumijeva, već je i zakonom vrlo lijepo opisana, uređena, da. I kažnjiva je ako se ne poštuje, ali razumijem i da s neke druge strane, i to je bila dobra ilustracija toga da ljudi ne da ne koriste svoja prava, nego se ponekad i boje da ih koriste i vrlo često neće posegnuti za bilo kakvom korekturom ili nekom intervencijom u smislu da zovu inspekciju, da se žale na tretman zato što vrlo realno rizikuju svoj posao i to je jedna realna situacija. Čini mi se da su toga ljudi vrlo, vrlo svjesni. Tako da da, svakako, nego bilo mi je, osjetio sam potrebu da pomenem i to, jer ultimativno, kako da kažem, ljudi koji su radili ili rade u IT-u imaju neku sklonost da budu u nekom balonu malom gdje to nekako funkcioniše na neki određeni način. Sigurno sam da postoje i drugi baloni, znači ljudi iz IT-a nisu jedini balonaši, vjerovatno i neke nevladine organizacije, vjerovatno i neka predstavništva evropskih država i td. Svako ima taj neki, svaka industrija ima taj neki svoj interni set pravila, oficijalnih i neoficijalnih, i zakon koji uređuje nešto na neki određen način, ali mislim da je važno da pomenemo da je isto sva ta neka pravila koja su na snazi u našem nekom radnom okruženju su također proizvod nekakvih okolnosti istorijskih koje su jedna tranziciona ekonomija koja prelazi iz jednog uređenja u drugo, dosta hajde da ne pričamo o inflacijama, ratovima i ostalim oblicima pakla kroz koje smo prolazili kao društvo već unazad, to nije bilo toliko davno, to je bilo unazad 20-30 godina i jednostavno na tržištima u regionu su se stvorile neke određene okolnosti koje su proizvele to da ljudi ne mogu da budu bolesni, jer ultimativno, znaš, kao nema veze, i onako te plaćam ništa, za te iste troškove mogu da dovedem neku drugu osobu koja je možda zdravija. Jeste, pa vidi, ali... Koja može volu rep iščupati. To stvarno, zvuči grozno, a tako je, stvarno je tako. I ovo što si pomenuo da je IT jeste jedan balon među balonima, ali taj balon je trebao da stoji poviše ostalih. Pa jeste, i stoji. Da, i stoji u smislu da utiče, da negdje inspiriše, možda je glupa riječ, ali stvarno je to trebalo da radi. I mislim da daje dobar primjer, makar sa te neke strane uslova rada koji su, sad opet ne ulazim u to koliko su oni šminka, koliko su stvarni, ima tu svega, ali ideja ima dovoljno i mislim da ideje, ako se implementira, ako je nekako i poslodavac iskren prema tome, mogu da stvore čudo od organizacije i čini mi se da je to ponekad i dobar razlog zašto neke organizacije stvaraju neke rezultate. Mislim da je u vezi. Da, uvezano u nekoj mjeri. Upravo si. S druge strane,
pričali smo o tome šta može biti ishod negdje tog pregovaranja u smislu ostanka u firmi. Može biti razno, može se odraditi na razne načine, treba imati u vidu ovo sve što smo pričali, treba imati u vidu da su odsustva i plan odsustva nešto što nije samo pitanje u Crnoj Gori kako je urađeno, nije samo pitanje u regionu kako će biti uređeno, već i na nekom globalnom nivou. Također, uslovi rada se trenutno dosta temelje na politici odsustava. Samim tim se stvara dosta i nekih tehničkih rješenja vezanih za praćenje te iste teme u smislu softvera koji sami po sebi daju neke ideje, sami po sebi stvaraju neke statistike koje pomažu u planiranju resursa i tako dalje, tako dalje. To sve dosta lijepo govori o tome koliko je tema važna i koliko treba obratiti pažnju, odnosno koliko negdje zavređuje pažnju i jednih i drugih, znači i poslodavaca i ljudi koji su kao zaposleni i rade, tako da po meni ima smisla za pođenut razgovor. Kako da ne? Ako nešto smeta i ako vas nešto žulja, ako je ishod taj da se neko razmišlja o tome, divno je dati mu razlog zašto bi trebao to nešto o čemu pregovarate da se promijeni u vašu korist. Ako taj razlog može da prođe ili ne može da prođe, u zavisnosti šta je ishod, vi ostajete ili odlazite. Stvari u tome da divno je da ste probali, pokušali, divno je da razmišljate o tome šta je negdje za vas dobro okruženje radno. Ko ostaje, međutim ima dosta ljudi koji su negdje razumjeli da mogu sami da kreiraju svoje radno okruženje. Ja sam bila strašno srećna kad u nekom trenutku, ja sam već, ne znam, mislim da sam započela i bolovanje i sve, kad mi je Dušan javio da negdje prikrajčuje papire za kompaniju, koju planira da otvori ili koju je u međuvremenu otvorio, pa bi voljela da pričamo zapravo o tvom iskustvu. Mislim da je jako vrijedno, pogotovo to što se dešava na pragu kompletnog onog pakla koji je bio vezano za koronu, za pomjeranje tržišta, za sve ostalo i koji se negdje, čini mi se, desio u neko vrijeme tvoje, koje sa neke tvoje razvojne, tako kažem, strane je sazrelo dovoljno lijepo da možeš možda sebe da zamisliš, a to ćeš opet ti da kažeš, možeš li u nekoj sopstvenoj radnoj sredini gdje imaš dovoljno možda znanja, sposobnosti da to urediš. Je to tako? Sve ovako, mislim, drago mi je da čujem da je to tako izgledalo kroz tvoje oči, kroz moje naravno gledalo dosta drugačije. Ja sam negdje uvijek imao tu neku, uvijek sam gravitirao tome i uvijek mi je negdje to bio cilj, šta god. Ajde da ne kažem cilj, nego neka vrsta usputne stanice. Cilj u jednoj fazi, u nekoj drugoj fazi neka vrsta usputne stanice. I jednostavno, ne znam, za mene je to bilo prilično jednostavna odluka. Negdje, opet, znamo se, ja i ti privatno, pričali smo privatno, negdje će, ja mislim, to isplivat, nadam se, i kroz kroz neke od epizoda. Ja imam poprilično onako jedan, ne nešto posebno jedinstven, rekao bih, pogled na svijet, ali imam neki pogled na svijet, koji možda nije nekakav mainstream. Generalno, za mene to značilo baš tu neku slobodu uređivanja svog nekakvog radnog prostora i generalno izgrađivanje određenog seta navika i tako dalje i tako dalje. Najvažnija stvar možda u svemu je meni bilo kroz vrijeme sam bio dio različitih nekih radnih okruženja i taj nekakav radni život išao tim nekim svojim tokom. Nije bilo idealno ni blizu, ni na kom koraku. I za mene najvažniji dio bio da imam neku kontrolu nad svojim napretkom. Jer barem moja radna iskustva su bila takva da jednostavno nije bilo jasno uvijek dovoljno ili nekad uopšte,
šta taj neki moj lični razvoj treba da podrazumijeva. I to je uvijek bila neka inicijativa koju sam ja prihvatao na sebe. Ok, ajde da vidimo. Ok, možda me zanima ovo, možda me zanima ono, možda Java, možda bu, ali u suštini na kraju bih nekako sam prokljuvio šta je to što me zanima, pa bih nešto preduzeo po tom pitanju. I sa te strane, za mene je taj neki dio nekakvog poslovnog i ličnog razvoja povezano nekakav širi životni razvoj koji je prirodan ili neprirodan, sad stvarno zavisi kako kome. I mislim da moje iskustvo generalno nije nešto posebno već da je dosta ljudi došlo iz ovog ili onog razloga u neku situaciju da donese tu odluku takvu i da je sprovede u djelo. Sad zavisi od toga šta je ko htio, šta ko želi, to je. Vidi, ovdje ću se stvarno ubaciti ovo što kažeš, ok, posebno, nije posebno, nekako sad razmišljam, rekao si jednu stvar koja mislim da je vrlo vrijedna i vrlo važna, to je da si preuzeo na sebe neko razmišljanje o tome šta je za tebe. Znaš, to je kao imam ličnu odgovornost da ukapiram u čemu sam dobar, šta mi ide, šta je za mene. Da, ali... God griješio u tome bio... Mislim, to je potpuno ok. Ali ja sam recimo od tog nekog razmišljanja šta je dobro za mene, nije mi novo razmišljanje. Generalno. A nije, ali znaš šta, to može, tebi nije. Samo je ovo možda vezano za poslovnu neku dimenziju života, pa je zbog toga kao nešto kao novo, ali realno i nije previše. Nije, ali recimo ja moram napraviti tu paralelu zato što, znaš, s druge strane ja se nisam odlučila za svoj sopstveni biznis, razumiješ? Znači, koliko god... I za mene je to, postoji prilično velika razlika meni iz ove perspektive koja sam ok dalje u nekom radnom odnosu, koji je u nekom stanju svom kakvom jeste, ja sam trenutno na bolovanju, u redu je. I ja koliko god stvari da znam o poslu, o ljudima, o ne znam sad radnim operacijama, uslugama, o industriji i tako dalje, ja se nisam odlučila na taj korak ili makar ne još, jer sad kad si ovo pomenuo, moram reći, mene super stid od toga, ali moram reći da ja pomalo mislim da neke stvari, pa sad ovo. Da čujem, ajde, sad već si ovo je previše bilo kavijata, ja pomalo mislim da neke, sad moraš da nastaviš. Znaš, ovo što si ti rekao, smatram da je moja lična odgovornost da to nešto pronađem. Ja mislim da ponekad je, da su neke stvari da trebaju da budu kao date. Znaš, očekujem da je nečija druga odgovornost da to uradi za mene. I tu je ali mislim da razmišljao sam o tome, pravo da ti kažem, mislim sad izvinjavam se svima koji slušaju, ovo će biti možda malo apstraktno, ali u mom nekom razmišljanju svi smo stalno u nekim okolnostima, sad širim, užim, zavisi lično, porodično, svako ima neku svoju priču, svoj neki set problema. Ne znam, neću stvarno da ulazim sad u moguće probleme. Svi znamo, ako sam rekao problem, vjerojatno svi imate u glavi neku ideju, šta vas nešto muči u ovom trenutku i tako dalje. Ali to su neke okolnosti, jel? To je dio nekih okolnosti. Jeste društvena neka sredina je dio nekih okolnosti, ekonomske okolnosti su definitivno neke okolnosti, vi u svemu tome imate porodicu, nemate porodicu, i to su neke okolnosti i tako dalje i tako dalje. Za mene je biti živ, mislim, stvarno zvuči, malo sam se, ježim se, dragi slušalci, ja se ježim, ali za mene je stvarno prepoznavanje nekih okolnosti i razmišljanje o tim okolnostima i načinu na koji te okolnosti mogu da se prevaziđu, ultimativno moja odgovornost. Ne može niko da, odnosno ne očekujem da ikoga, osim, ne znam, moje najbliže, porodicu, ljude koje voli, ne znam, sestre, braću i tako ostalo, bude stvarno briga za to šta se u mom životu dešava, jer svako ima svoj život. Sa te neke strane ta odgovornost je na meni i ja to vidim samo kao postupanje u skladu sa nekim odgovornostima. Naravno, šta god da se desi sa tim, uspjeh, neuspjeh,
to je također moja odgovornost. Ono, Ali, nije, ali to je to, ali pazi, mislim da nije, ti... ono što ću da kažem, izvinjavam se, nije Ajde. puno komplikovanije od toga. Eto, to je to, Pa barem znam, za ali mene. je jasno, ali to razmišljanje, popularno rečeno mindset, jel, koji stoji iza odluka ili iza ideja ili ciljeva i tako dalje, je vrlo, vrlo, vrlo unikatan. Pa ne znam da jeste. Ono, Mislim da toliko jest. ljudi ima svoje biznise, ono, evo, i u Jeste. regionu i u Crnoj Gori i ono, naročito u ovoj nekoj kao kvazi IT ili proto IT industriji, to je negdje i taj neki diskurs. Ja stvarno ne mogu da kažem da sam došao do te odluke kroz prizmu tog nekog popularnog diskursa. Iskreno, užasavam se ono, na nekom ontološkom nivou od ono, LinkedIn sadržaja, statusa, ono, stanem u 4 ujutro, popijem oranžadu, orem 9 sati i onda uzmem da radim. Ja jednostavno ne razmišljam, ne osjećam se, ne razmišljam tako. Ovo je jednostavno bio ono neki logičan sljedeći korak. Ja sam se tu odluku donio također uz jednu određenu količinu zahvalnosti zbog nekih okolnosti koje mi u nekom datom trenutku sad, proteklih godinu dana idu na ruku, ono, moje neko materijalno stanje, moje neko trenutno dobro zdravstveno stanje, moje godine i tako dalje i tako dalje. Pokušao sam da razmišljam o svemu tome, moj nedostatak porodičnih obaveza, isto mislim to je ogromna prepreka za nekog. Neko ima malu djecu, ne može da se posveti sad dodatno otvaranju biznisa, pisanju poruka ljudima i ostalo. Mislim, ili pružanju usluge i tako dalje, ili dostupnosti 24 sata, mislim, potpuno normalno. Mi je da nije da nisu svačije okolnosti jednake i za to ja ne vidim to kao nešto što je ono posebno. Znaš, ja dosta često razmišljam o tome da na društvenom nivou da svi uvijek imamo iste okolnosti kako bi se društvo samo razvijalo. Jel? Svjesni smo primjera iz Korije, neke društvene istorije, ajde, Crne Gore, da tako kažem. Imamo jednu klasu ljudi koja je dolazila do prilika ne zato što su bili nešto posebno nadareni itd., nego zato što je neko bio uslovno rečeno na vlasti, ajde da tako kažem. I onda, šta bi bilo da su svi imali te prilike, jel? Kako bi ovo društvo bilo? Ja dosta često razmišljam o tome i stvarno bih volio, mislim, sad ovo je nekakva moja idealistička tlapnja, da neke prilike ili neki možda način razmišljanja stvarno imaju svi, pa da onda, da se onda mjerimo. Ne u smislu kao neka vrsta nekog mačo izazova ili tako nešto, već normalne društvene želje za napretkom svih nas pojedinačno, svih nas kolektivno. To je, ja mislim, nešto što koliko god da je život na Balkanu komičan, tragikomičan i sve ostalo, mislim da je to nešto što je zdravo za imat. Pa jeste, samo što vidiš, ja dolazim sa potpuno drugog kraja, čini mi se da je ista priča, ali s drugog kraja te idealizacije, jer smatram da država i dalje kao neki entitet koji ima na raspolaganju raznorazne resurse, da je odgovorna da stvori slične ili jednake prilike, ja tako kažem, ili tu neku slažem se, u tome se slažemo, ali samo što je to, znaš, s druge očigledna je realnost da država to ne radi. I mislim da sve manje i manje država od, ne znam, neoliberalizma ovamo, da sve manje i manje država to radi i da je nekakva generalna doktrina i u Evropi i ne znam, u Amerikama i svuda, kao znaš, snađi se broj. Pa jeste. I to je legitimno, ali ima neke granice. Jeste, ali onda u toj situaciji gdje ljudi bukvalno su oslonjeni na neke incidente radije nego li mogućnosti, pričamo o tome da
će vrlo mali broj, dakle, ljudi biti onda osnažen, omogućen, kako god hoćeš u prilici da pokrene neke svoje biznise i da možda nekim svojim primjerom, eto tako, na taj način daju, motivišu, kako god hoćeš ostale, da se ipak odluče na taj korak, jer to je incident, to je dalje incident, po meni. Pa dobro, kako da kažem, ja isto ne idealizujem to, mislim, ne želim da zvučim nešto oštro ili kontra, ne idealizujem to neko otvaranje biznisa kao nešto što je nekakva, ne znam kakva vrijednost. Mislim, ne kažem da nema vrijednosti, preuzimanje sa te neke strane, preuzimanje odgovornosti za svoj rast i razvoj, cool, ok, ali šta, gomila ljudi... Nije stvar u tome da budeš gazda, nije to. Pa znam, ali ja se stalno bojim te interpretacije, evo da budem potpuno iskren, jer mislim da kod nas ljudi dosta tako razmišljaju, gazda, šefko, idemo, znaš, ne znam, ok, razumijem, ali u isto vrijeme zavisi opet od osobe do osobe i ko kakva očekivanja ima. Moje očekivanja su moje očekivanja i ja se njih držim nezavisno od toga što drugi ljudi imaju neka druga očekivanja. Jer mislim da je na nekom nivou opet to je možda proizvod mog nekog razmišljanja o sebi, edukacije i tako dalje. Ultimativno svako živi neki svoj život, imamo tu neku socijalnu sferu u kojoj se svi srećemo na ovaj ili na onaj način, ekonomski, preko biznisa ili društveno, preko ili posla ili blejanja po lokalima ili šta već. I ultimativno svako treba da postupa u skladu sa svojim nekim i trenutnim okolnostima i prilikama koje vidi u svojim trenutnim okolnostima. A daj mi neki, evo mislim za ljude koji će u suštini slušati, koji slušaju, daj mi neki dovoljno lijep razlog, da tako kažem, ajde ne dobar, nego stvarno lijep razlog zašto bi bilo ko pokrenuo svoj biznis ovdje, zašto bi se uopšte odlučio na taj korak, da eliminišem ovaj dio, ja sam gazda i imam nešto svoje. Pa zašto bi bilo ko to uradio je ono negdje što sam rekao već ranije, a to je imate neki stepen kontrole nad svojim nekim razvojem, nemate možda toliko slobodnog vremena, on zvuči možda paradoksalno, ok, možete da imate to slobodno vrijeme onda kad vi želite, ali ultimativno ne ni to, pod pretpostavkom je da imate gomilu nekih klijenata koji čekaju na vaše usluge. Ja sam u uslugama, razumijem da neko će možda da proizvodi šta se, čelik, nebitno, potkovice, ne ulazim u to. Imate, pod pretpostavkom da nemate gomilu nekih klijenata koji čekaju na vas, kontrolu nad svojim vremenom. To je za mene izuzetno bitna stvar, kontrolu nad nekim svojim razvojnim putem, za mene izuzetno bitna stvar, mislim su to izuzetno lijepi razlozi. Sad, je li isplativo? Jeste. Je li teško? Da. Je li izazovno? Da. Ali za mene iskreno mnogo izazovnije, iskreno će zvučati kao neka hvala, kako kažu Amerikanci, damning with faint praise, ali za mene mnogo izazovnije raditi u okolnostima u kojima ne znaš odakle ti puca, u kreditima si, imaš neku mizernu platu, šef te maltretira, ubijaš se od posla, radiš 10-12 sati dnevno, za mene to pravi izazov. Imaš djeca traže svoje, imaju troškova za školu, ako ne za školu, za pelene, za ovo, to je mnogo izazovnije. Ovo je stvarno sa te neke strane lijepo i oslobađajuće. Za mene lijepo i oslobađajuće. Stresno, lijepo i oslobađajuće iskustvo. Mogu da dam mnogo više negativnih nekih razloga zašto da ne radite ovo. U smislu, morat ćete da se bakćete sa državnom administracijom koja je, ne znam šta da kažem, slojevita. Slojevita je stvarno, ja mislim, understatement stoljeća.
koja je kruta kao ono, i neka stara crnogorska kamena gradnja u suštini. Da, ali vas Ovaj, državna administracija ne mrzi, nego prosto tako je kako je. da, jeste, da, ono, kao, da, mislim, ne znam, ono, ja opet ne mogu da kažem da sam ikad razumio, kapiram da ono, birokratije imaju tu želju i tendenciju da opravdavaju svoju egzistenciju pa da izmišljaju dodatna pravila i tako dalje i tako dalje. Ali ja mislim da nema boljeg dokaza od administracija i u Crnoj Gori i na Balkanu generalno, ono, mislim da je to, ono, uzmi jedan papir, pa pođi tamo, pa tamo nešto neko blido gleda, pa ne ođe, nego u drugu prostoriju, pa ok, gospođe, da li možete da mi pomognete? Ne, sad počinjem pauza, ok, nema problema. I ono, to mi je bilo, mislim, čuo sam puno horor priča prije nego što sam otvorio firmu o tome, ali ono, nisam očekivao da će da budu toliko istinite. Recimo, ono, dobar primjer, poreski sistem traži da se digitalno registruješ, ti se digitalno registruješ, imaš kao, možeš fiskalizovane fakture da izvlačiš digitalno i to kao štedi vrijeme i da, štedi vrijeme pod pretpostavkom da sajt radi, a sajt skoro pa nikad ne radi, ono kao, znaš, i ono, to je samo, jeli, nenormalno me nervira dok se to dešava, dok sam u tome, a onda, jeli, kad se malo odmaknem od toga, budem u fazonu samo da ne moram da razmišljam o tome. I onda mogu da se smijem ovako, ali da je recimo period podnošenja faktura i toga, bio bih u značajno drugačijem raspoloženju. A reci mi, razmišljala da se priključiš poreskom karavanu. Poreski karavan je... mislio sam da je rock karavan dno, ali sad kad sam čuo da postoji poreski karavan... Dame i gospodo, serija. Nemam ništa protiv, šalim se, nemam ništa protiv rock karavana i da me ne gledaju ljudi po Podgorici urokljivo. Legendarna emisija je bila, dok je bila i tako, ali poreski karavan stvarno zvuči grozno, iskreno. Grozno, i nadam se da je grozno. I zvuči prilično srednjevjekovno, znaš, 17. vijek, poreski karavan kreće iz dvorca i ide po, ne znam, selima i kupi, ubira poreze, razumiješ? Mislim, ono što je dobra stvar, dobro je što nisi žensko, tako se krenula ovu vrstu komentara. Ima smisla. Dobro je što nisi žensko, a da si žensko imao bi dosta informacija vezanih za neke fondove koji su otvoreni, a tiču se podrške ženskom preduzetništvu. Mislim da je to mislim, šalim se, naravno, to su jedna super stvar i čini mi se da sad već ta priča je onako vidljivija, jasnija, konkretnija, tako da ako neko od cura odluči da otvori firmu, mislim da ima baš onako konkretnih lijepih akcija ja vas molim. Koje su vezane. Ja sam htio da kažem, molim vas, otvarajte firme. Ne znam šta mislite, ne znam koliko mislite da je to sigurno ili nije, ali ultimativno ukoliko ste u 2 ili 3 misli oko toga da li da otvorite nešto, otvorite. Ništa se, neće previše desiti, naročito ukoliko se u nekim godinama u kojima vam se čini da možete to da iznesete, ali niste sigurni zbog klijenata ili zbog ovoga ili zbog onoga, otvorite, molim vas. Mislim da je generalno potrebno u ovom radnom podneblju više firmi u kojima nisu, ajde da kažem, samo na tim nekim rukovodećim mjestima muškarci ili žene koje su usvojile u potpunosti jedan vrlo mačo-šovinistički pristup organizovanju posla. Ima tih europskih fondova, sad nisu to, ne znam, astronomske cifre, ali za našu ekonomiju kao neka vrsta pomoći jesu, korisne su cifre, ima dovoljno da može da vam omogući neki startni kapital za šta god želite da radite i čime god želite da se bavite, je li to turizam, je li to bilo šta slično. Molim vas, situacija u zemlji se
se neće popraviti, barem što se tiče neke radne kulture, dok ne bude više žena privrednica. I generalno većeg stepena, žene su 50% populacije. Veći stepen učešća žena i u političkom i ekonomskom i u svakom životu. Ultimativno, ukoliko niste sigurni da li trebate to da radite, obezbijedite, barem kroz neki biznis sebi, neku materijalnu egzistenciju, da ne morate da zavisite od nekog drugog u bilo kom trenutku. I mislim da je ta priča dosta važna, dosta lijepa, da se informacije mogu naći i kod Privredne komore Crne Gore i kod Unije poslodavaca. Skorije vrijeme izašao jedan sjajan intervju sa našom dragom, ja moram reći, saradnicom, ženom s kojom sam ja sarađivala u raznim nekim aktivnostima, zove se Zvezdana Olujić. Zvezda je super tip i čini mi se da i ona sama je godinama nekako u toj priči ženskog preduzetništva i u priči podrške osnivanju firmi kroz fondove na taj način, kroz različita savjetovanja, kroz obuke, osnaživanje, tako kažem, žena da se odluče na biznise. Između ostalog, Zvezdana je i bila pokretačica inicijative za saradnju sa Gospodarskom komorom Hrvatske i oni imaju jedan sjajan program koji se zove Žene i točka. I to stvarno baš fino funkcioniše jer oni nude praktično besplatne edukacije za i preduzetnice i ljude mislim žene koje žele da se odluče na taj korak i onda im daju, raznorazne edukacije kako da se upuste u financijsko planiranje, kako da planiraju ciljeve, kako da se uhvate u koštac sa administracijom, kako da koriste fondove. I to su neki resursi koji su strašno vrijedni i lijepi. Na kraju krajeva možda ne čujete ništa novo, ali neko neposredno iskustvo komunikacije sa ljudima koji su u sličnoj situaciji kao vi može biti baš onako vrijedno i značajno. Tako da je to družiti se sa tim sličnim, biti u nekim sličnim grupama, koristiti te informacije, čini mi se da je vrijedno i da je dobra podrška da se nešto krene. Nadam se da ću svoj savjet poslušati. I ja se nadam. Ne, ozbiljno, iz mog nekog radnog iskustva, sad ne znam da li se čuje buka kod mene ovamo, komšija je odlučio da startuje bušilicu, što znači da mi treba da startujemo kraj ove epizode. Ali hoću stvarno samo ovo da kažem, nezavisno od zvučnih upada, je iz mog nekog iskustva od svih mjesta na kojima sam radio, uglavnom su ženske osobe imale neku outsized, ajde da kažem, onako veliku ulogu i u organizaciji, i u razumijevanju posla, ili u prenošenju znanja, ili na kraju kraja u odrađivanju nekog esencijalnog dijela posla za koji niko drugi nije bio sposoban. I mislim da razumijem, društvene okolnosti su drugačije, ja nisam žensko, i muškarcima mnogo lakše. Ali to nam ne mora da znači da ne probate, ne pružite nekim okolnostima šansu, ne date sebi šansu. Mislim da je potrebno da date sebi šansu. Ne zato što će sve biti med i mlijeko, čak naprotiv, već zato što sa tim nekim vještinama, znanjima ili sklonostima koje imate, definitivno možete da doprinosete na gomilu različitih načina kojih jednostavno niste svjesni dok ne krenete. I opet, Crna Gora je mala sredina, podrške možda nema toliko, ali uvijek se može naći. Tako da je to jedan od blagoslova ove sredine, nema ih previše. Ali to je definitivno jedan od blagoslova. Generalno. Mala sredina, dosta poznanstava, itd. Nikad ne znate jednostavno. Može vam nešto što niste ni očekivali se desi dosta rano, ili jednostavno se mogu okolnosti otvoriti tek kad napravite taj neki korak. Tako je. Ako ne želite da pričate o svom biznisu,
dok on ne stane na noge, što god to značilo, i to je ok. Znači, razvijati nešto u hladu svoga doma je Jest, potpuno u redu. jest. Mislim da je to isto lijepa stvar i da to pomenemo nekako za kraj, koliko god da je danas nekako životni vijek biznisa zapravo počinje onim trenutkom kad se to nešto objavi negdje, jer biznis je svakako dio nekog javnog prostora. Tako da danas ima načina da se to promoviše, da se prezentuju usluge, da koristite kanale koji se tiču prodaje i svega ostalog, ali mislim da je ok da se proba nešto doma, kod sebe i tako dalje, da se vidi, testira, ako niste sigurni ili ako niste sigurne, da to nešto da neki svoj prvi rezultat, pa da se onda to objavi, promoviše i bilo šta. Tako da čini mi se da je to dobra stvar, recimo po meni, znaš, meni bi recimo koristio ovako neko razmišljanje, jer ja bih radije birala recimo ovakvu strategiju, znaš, i ovo baš kažem. Pa dobro, nema pogrešne strategije ukoliko rezultati postoje, to je to. Pa to, jer po meni mislim da je naročito ženama, ovo je sad velika generalizacija, ali neko je moje razmišljanje, čini mi se da je ženama malo komplikovanije odbraniti, ne znam kako uopće to da formulišem, ali malo je komplikovanije biti u javnom prostoru kao vlasnice, pokretači, kako god se to govorilo, biznisa. Mislim da je komplikovanije biti u takvom javnom prostoru privrednom i raditi nešto, predstaviti sebe i tako dalje, a da to nema neke implikacije, komentare i sve ostalo. Pa dobro, mislim, kako da kažem, biti ženama, mislim, moje neko vrlo skromno mišljenje, opet kažem, nisam žensko, pa ne znam, ali ženama je svakako komplikovano biti u javnom prostoru. Pa to. Mislim, to nije vezano, jasno. to nije vezano za biznis, već ženama je svakako, ta komplikacija svakako postoji. Sad je razlika u svrhu čega je svakako neprijatnosti će se desiti i dok šetate ulicom. Naravno, samo što kad je biznis u pitanju, to je još jedna uloga, tako da nosite dvije. Jeste, ali dogod može da se relativizuje, nema razloga da se bude hiperfokusiran, samo kažem, ne negiram da je teško, ali nije ništa teže od bilo čega drugog, sve je teško. Tako je. Usluga nema rod. Proizvod nema rod. Da. Dobro ti guši taj, sad ga čujem. Sad je navro, baš sad ga kućni red je završen. Ja ne znam kako će ostatak dana, ali nadam se dobro, da se ne nadvikujem sa bušilicom. Budite zdravo, ljudi, i čujemo se u nekoj sljedećoj iteraciji. Tako je. Pozdrav šaljem. Živjeli. Ćao. Ćao.